So ke nithi ke ngicela nje usiphe umlayezo ke wenu eneni ukhiphe ngaphansi kwalezimo nje ukhulume ngazo zombili lesokuqala nalesesibili ukuthi imuphi umlayezo ongawukhipha ke manje batshela abalaleli emakhaya asigade lokhu nalokhu nalokhu umuntu enze njani aye kuphi mayibone nenkinga. Okay, ngiphinde ngibonga kakhulu ungqongqoshe ngokuhlezi likhumbula njalo ikhalenda lethu lezempilo. Njengoba sizobungaza nje lesithathu lozayo mhla 17 sibungaza yona iHemophilia Day. Umyalezo obaluleke kunayo yonke into singaba nalo ulwazi lazi izifo kodwa egcineni kosuku kumele abantu bathole usizo. Usizo kwesisikhathi egcine selidinga ukuthi umuntu athole igazi lokunikelwa. Mina ngisebenza emergency department kwaba khona isikhathi lapho saswela khona igazi kuDecember siyawazi kuDecember thi uhlangene nengozi uhlangene nokulimala abantu bazodingana negazi kusho umuntu wesifazane kumele abelethe seshodole igazi asenalo. So umyalezo obaluleke kunawo wonke nje sicela nje abantu basondele ngalapho kunikelwa ngakhona igazi umuntu ahambe onikele igazi akwazi ukusindisa impilo zabantu.